This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kibor pulet ke Goa kila yoban kemno I wave Samla badang arfar snem kerta nak cingdang keti jung uban penyap ila kecong ke Samla kat bagi dang lek Shanghai pengat se Goa dak jing temu bani poika long bakla mi ke cingi kana di steng Lynti bat new Samla ot yu prat jung Samla jung u bat bread party ke mediap jung ka ka wei ka klau ka badan prata nagar yaw new Samla tip kerteng Sanjay ke M uban North Bengaluru Karnataka bak kentai pala tip kum Roshni Moses M ke badang arfar snem kerta bak dei nak jui ka dong bagi sa Bengaluru kipulet ke tho begini ke arngur klik ka shkawa de jingthumu wan penskam me jingi e chungki barban ye poi khas non pause ye kar bagi dangai shong boss klami ke jinga mai breng chungki ke bla penkam ding klai shujur hadu baginda poi shu pot ban hiars non nak boss tanga steng Lynti ha piliem dharban dora ka koa marihan nak boss usanjiw lakta ni ke bagi chungu shkhlau berhang taw ot yu rendang chongka baklayap sundan haju hadin kadi ula phat kra ila dien re kipulet ula bod dien usanje bat labu dan hapo hubali bat kumta lakam no yu tang hapo arsaw kanta Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka wei ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya